Draga braćo, poštovani prijatelji, assalamu alaikum. U prvom redu želim da vam se svima zahvalim što ste se odazvali našem pozivu da učestvujete na ovom skupu, a koji je organiziran u povodu 20. novembra, dana naše domovine. U svoje lično ime i u ime Opštinskog odbora Bošnjačke demokratske zajednice čestitam vam ovaj nacionalni Mubarek Bagdan sa željom da ga dugi niz godina obilježavate i prenosite na vaše nasljednike. Sada ću vam predstaviti naše današnje učesnike na ovoj tribini. Predsjednik Bošnjačke kulturne zajednice je profesor dr. Admir Muratović. Izvršna direktorica nevladine organizacije Naša akcija, magistar Patricija Povrić, docent dr. Rejhan Kurtović, predsjednik Bošnjačke demokratske zajednice u Crnoj Gori gospodin Hazbija Kalač i muftija sandžački Hafiz Abdurrahman Efendija Kujević. Prije nego li predam riječ našim učesnicima u tribini, želio bih da sebe i vas podsjetim na ličnu kartu našeg Sandžaka. Sandžak je oblast koja se prostire između Srbije i Crne Gore na oko 8686 km². U Sandžaku živi oko 450.000 stanovnika. Zbog svoje specifične i netaknute prirode, Sandžak predstavlja svojevrstan magnet ljubiteljima seoskog i planinskog turizma. Obzirom da Sandžak raspolaže sa najvišim planinskim vrhovima u regionu, primamljiv je ljubiteljima alpinizma. Najvisočiji planinski vrh u Sandžaku je Vlakolata, ovdje iznad Gusinja, sa svojih 2534 metra nadmorske visine. Sandžak je bio dio Bosanskog vilajeta do Austro-Ugarske okupacije 1878. godine. Nakon aneksije Bosne i Hercegovine, Sandžak je ponovo predat na upravu Osmanskom carstvu 1908. godine. 4 godine kasnije Sandžak su zauzele kraljevine Srbija i Crna Gora tokom Prvog Balkanskog rata, a potom ga podijelile između sebe. Sandžak je od 1943. do 1945. godine u okviru novog socijalističkog poretka koji je izgrađivao u Jugoslaviji bio tretiran kao zasebna politička teritorijalna jedinica Jugoslavije. U tom periodu vrhovnu vlast na oslobođenoj teritoriji Sandžaka činilo je Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Sandžaka, koje je bilo najvažnije narodno predstavničko, zakonodavno i izvršno tijelo i političko rukovodstvo u Sandžaku. Prvi predsjednik predsjedništva Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Sandžaka bio je Sreten Vukosavljević. Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Sandžaka je imalo sljedeću organizacionu strukturu: predsjedništvo, izvršni odbor i 7 odsjeka: upravni, privredno-finansijski, prosvjetni, informativni, socijalni, zdravstveni i vjerski. Također je pokrenut i list Glas Sandžaka, koji je počeo da izlazi 15. juna 1944. godine. Vlada Sandžaka je bila u stalnom pokretu da bi nakon konačnog oslobođenja Sandžaka 13. januara 1945. godine bila smještena u Novom Pazaru. Hvala vam. Sada predajem riječ predsjedniku Bošnjačke kulturne zajednice, profesoru doktoru Admiru Muratoviću. Profesore,
Kažu odgovor na pitanje koja je razlika između terorista i protokola, kažu sa teroristima može da se pregovara. Protokol je predvidio malo drugačije, ali bio predvidio, ali nije problem. Svakako da onima koji jesu stvarni domaćini i ovoga dana i ovoga susreta mi ćemo staviti prostora po završetku ovog okruglog stola i tribine da upute poruke koje se očekuju od njih. U svakom slučaju jako mi je drago što se danas nalazimo na vrhu od 2534 metra, tako podno vrha, ali na vrhu. I da prvi puta od kako smo reafirmirali ideju sandžačke samosvijesti, nalazimo se u Gusinju i obilježavamo Dan Sandžaka. Mislim, ako govorim u periodu od negdje od 2010. pa na ovamo, kada je Bošnjačka kulturna zajednica i ostale organizacije iz nacionalnog duhovnog pokreta Bošnjaka u Sandžaku preuzeli inicijativu u tom pravcu i zbog toga mi je posebno drago. Naravno, drago mi je da se danas nalazim u društvu prvog predsjednika Bošnjačke kulturne zajednice u Crnoj Gori, a sada predsjednika Bošnjačke demokratske zajednice, gospodina Hazbije Kalača, i naravno muftije sandžačkog hafiza Abdurrahmana Efendije Kujevića, gospođe Patricije Pobrić, mojih kolega koji su došli sa mnom, profesora Rejhana Kurtovića, ali i naravno među vama, cijenjena braćo, na ovaj dan kada iznova podsjećamo sebe, javnost našu, užu, pa i širu, srbijansku i crnogorsku i balkansku i evropsku i svjetsku javnost, da postoji jedan narod koji jeste bio kroz svoju historiju žrtva različitih politika, nekada bogami i sopstvenih odluka, oni koji bi u određenom trenutku imali kapaciteta da ih donesu, a mi se poslije 70 godina, pa ponekad i 100 godina morali nositi sa posljedicama istih i čekati trenutak da ponovo pravimo ambijent u kojem bi nastojali ostvariti ono što je prirodno pravo svakog čovjeka koje dobija svojim rođenjem, da bude slobodan u punom kapacitetu vlastitog identiteta, da bude slobodan na mjestu gdje se je rodio u punom kapacitetu vlastitog identiteta i da taj prostor po principu jednog kvalitetnog dogovora dijeli sa svim onima koji su se rodili tu, a opet imaju ili izrasli su ili žive u drugačijem identitetu ili drugačijim specifičnostima, a opet svi ti različiti identiteti čine jedan zajednički, a to je naš sandžački identitet koji je od samog svog početka imao i u punoj meri bio multietnički, gdje je kvalitet suživota suštinski bio dobar, naravno izuzetak, malo je to teže u Plavoj Gusinju govoriti jer imamo iskustvo 912. i 913. godine koje je za historiju jako sveže i to je, ja pošto pomalo se bavim historijom, to je za historiju prekjuče period koji nimalo nije jednostavno zaboraviti nikako, ne mogu da držim. Ne možemo i ne smijemo zaboraviti, ali svakako moramo napraviti ambijent da idemo dalje. Ja uglavnom na ovakvim skupovima koristim priliku da se obratim
u svojstvu nekoga ko se sa historijskog aspekta, hajde kažem historijska politička analiza, kroz tu analizu historijskih činjenica pa i političkih kretanja pokušavao i nastojao davati odgovore na pitanja koja su jako interesantna, a jedno od onih koji se nameće, otkud to da mi smo baš od 2010. godine aktualizirali to pitanje Sandžaka i htjeli su jednostavno nametnuti tezu da izmišljamo nešto što nije postojalo ranije, ali ono što je bio kvalitetan odgovor s naše strane jeste da mi nismo izmišljali toplu vodu, već da smo samo bili kontinuitet nečega što je od momenta od kad je Sandžak izgubio svoju samobitnost, to je, hajde da kažem, neki period 1878. godina, Berlinski kongres, kada se izdvaja iz sastava zajedničke države Bosne i Hercegovine, a u konačnosti 912. i 913. godina. Ja ne odustajem od te teze i ona za neke može da bude problematična. Ja imam načina kako je pravdam, da je tada Sandžak okupirat, jer, znate, jezik je čudo. Kad me pitaju, a dobro, šta znači ta okupacija? Pa, okupacija je stanje osjećaja na kraju krajeva. Bošnjaci Sandžaka se uopšte nisu obradovali onima koji su došli tada, naprotiv. Platili su jako veliku cijenu, dakle nisu došli kao oslobodioci, što bi morao da se izvrši genocid u Plavoj Gusinju ako je neko došao kao oslobodioc, primjer radi. To su, govorim sa aspekta historijskih činjenica. Naravno, ja razumijem političku realnost iz perspektive 2016. godine, ali to ne opravdava, niti daje nama za pravo da te činjenice prenebegnemo. Ista je situacija i sa onim dijelom Sandžaka koji se nalazi u sastavu Republike Srbije, iako zarad historijskih činjenica ulazak srbijanske vojske u Novi Pazar i taj dio Sandžaka nisu pratili onoliki zločini koji su bili prisutni u ovom dijelu južnog Sandžaka koje je počinila crnogorska vojska. Nažalost, zločini u tom dijelu, ali i u ovom dijelu Sandžaka bit će intenzivirani i između dva svjetska rata. Od 919. godine, 922. Šahovići 924. godine, Novi Pazar 925. godine, pa sve do 1941. godine. I naravno još jedna teza s kojom ja imam hrabrosti da se suočim, jeste to pitanje bošnjačke, ovo je po znacima navoda, kolaboracije sa fašizmom u to vrijeme. Ona je apsolutno historijski, činično neodrživa, o tome govore bošnjačke deklaracije koje su usvojene 1941. godine širom Bosne i Sandžaka, u kojima je nedvosmisleno osuđen fašizam, ali ja to posmatram i sa jednog drugog aspekta. Ono što su Bošnjaci u Sandžaku preživljavali u periodu između dva svjetska rata je toliko bilo strašno, da ponekad imam hrabrosti kazati da je Iblis predvodio, lanetullahi alejhi, tad neku vojsku koja je zauzela ovaj prostor, bilo bi dobro došlo. Toliko je stanje bilo teško. A nek voli da neko spočitava Bošnjacima u tom periodu da su oni znali ko je Hitler i šta je fašizam, i naravno i s druge strane je ta priča neodrživa koja se nameće sada, gdje vi imate proces rehabilitacije onih koji su bili stvarni sudionici, dakle tih svih događaja na strani Hitlerove armade. Oni se rehabilitiraju, a Bošnjacima se pokušava spočitati i nakon Srebrenice da su jednostavno imali kapaciteta podržati takve jedne pošasti, što je apsolutno neodrživo. I u takvom ambijentu vam se dešava 1943. godina i naravno sve ono što je taj 20. novembar, on je bio izraz svijesti koja, bez obzira na sve ovo što se dešavala, imala je svoj kontinuitet. Jer, pazite, Bošnjaci Sandžaka se jedini bune suštinski protiv odluka Berlinskog kongresa. Muftija Šemsi Kadić podiže vojsku i vodi je na rijeku Savu. I imate recimo podatak da su Austro-Ugari planirali pokoriti Bosnu sa 60.000 vojnika, da su poslije toga morali dovesti 400-450.000 vojnika.
autonomija Plava i Gusinja, ona je bila razlogom, dakle to je bio razlog, nisu se prihvatile. Možete vi donositi koliko god da ste moćni papirnate odluke, ali te papirnate odluke, ukoliko su oni protiv interesa naroda koji žive na toj teritoriji, koji je dostojanstven, naravno da one neće biti lako sprovodljive i to je jedan od najupečatljivijih primjera te bošnjačke svijesti za, ako hoćete i sandžačke svijesti za samobitnost. Ta autonomija Plava i Gusinja koja je trajala 34 godine sve dok nije oslobodilačkim ratovima, ali po znacima navoda ugušena i to u krvi. Vi to znate, jeste potomci onih koji su tada stradali. 917. godine, 4-5 godina poslije ovih odluka da se Sandžak pocijepa, podvoji na dva dijela, vi odmah nakon toga imate Sjeničku konferenciju na koju učestvuju svi gradonačelnici tadašnjih sandžačkih opština i koji donose rezoluciju, obavezujuću odluku da varijanta 1, Sandžak se vrati, iako znate 878. godina, a ovo je 917. to je već 40 godina, ali svijest uopšte nije opala. Prvi je zahtjev da se vrati u sastavu Bosne, ako to ne bude udovoljeno, onda da se vrati autonomija Sandžaka. Svi gradonačelnici su potpisali. Naravno, većina njih glavom platili poslije toga te potpise, poslije 918. godine. Kao što je slučaj sa gradonačelnikom Bijelog Polja, Bajrovićem i još nekim koji su morali, on je bio ubijen, a drugi su morali pobjeći odavde kako bi spasili zbog svojih političkih odluka, zbog toga što ih je neko delegirao da stanu ispod tog naroda i artikulišu kroz sistem njihove potrebe i zahtjeve, morali su vrlo često kalkulirati i sa tom cijenom. I zato nemojte da vas čudi danas što oni koji su spremni na ovom putu da stanu ispred naroda moraju da plaćaju cijenu. Nije to osobenost samo našeg vremena, nažalost. To je bilo uvijek tako. Onda dolazi 43. godina, prilika da se kroz jedan novi pokret, partizanski pokret, artikulišu realne potrebe sandžačkog regiona. Ali ovdje imate jedan novi moment. Srbi, Bošnjaci, Crnogorci ili Bošnjaci, Srbi, Crnogorci ili Crnogorci, Bošnjaci, Srbi, kako ko hoće, saglasili su da je Sandžak potreba toga trenutka, politička potreba toga trenutka i da se treba raditi sve u cilju afirmacije te ideje i formulisanje suštinskog te ideje kroz oblik federalne jedinice. Zašto se tada nije uspjelo? Isti su razlozi kao i 917. godine. Rifat Buržević Tršo je bio jedan od najvećih autoriteta tog perioda, ne samo među Bošnjacima. Za njega se kaže da neki hroničari da je bio ljepši od Tita i da je bolje govorio. Za njega u svojoj 29. godini jedan od vođa studentskog protesta 1941. godine, jer je bio jedan od vođa studenata Beogradskog univerziteta zajedno sa Muhamedom Abdagićem, zajedno sa Hakijem Zajnelovićem, zajedno sa još mnogim pojedincima iz redova srpskog i bošnjačkog, odnosno crnogorskog naroda iz Sandžaka. I naravno, ko zna išta o njemu, zna njegovu rečenicu 1942. godine nakon prevare koju su izveli pojedini pripadnici crnogorskih partizana napadajući Bijelo Polje, da je on kazao ja sam gotov. I on je bio svjestan da će sandžačku ideju ili zalaganje za tu ideju morati skupo da plati. Rifat Buržević Tršo ubijen je u političkom atentatu.
da bude spriječen da ne stigne na drugo zasjedanje Avnoja 1943. godine, jer samo da je stigao, znate kakva je situacija bila, samo da je imao ko da digne glas i da podnese papir, Sandžak bi bio federalna jedinica, jer je to završeno bilo. Ali oni koji su trebali da podnesu taj papir, ubijeni su i završili u jami, Grujevića jami kod Mrkonjić grada. Gdje idete, naravno, tu su s njim stradali Toma Žižić i još treći, gdje imate situaciju da su i drugovi s kojima su se oni borili predali u ruke četnicima lokalnim koji su na svirepi način ubijali. To se zna, lako je poslije toga dodijelite mu titulu narodnog heroja, Beogradski dom studenata nosi ime Rifet Burđević Tršo, ulice, Toma Žižić ima svoje mjesto, glavno ste i vi sklonili kao neke koji su zalagali za tu ideju Sandžaka, jer to nije bilo politički isplativo za opet neke hegemonističke interese koji su bili da li sa istoka ili sa zapada ili sa neke treće strane. I šta se dešava 1945. godine? Odluka koja je donijeta na zasjedanju najvišeg predstavništva vlasti u to vrijeme, u Beogradu je donijeta odluka negdje u februaru o raspuštanju ili kako su oni to definisali, gašenju autonomije Sandžaka, a onda je ona došla da se sprovede, pošto nije bilo baš politički korektno, jer imate da se na teritoriji Sandžaka, na teritoriji Bosne odigravaju najžešće partizanske bitke. Ja nekad kažem, gledajući vrlo često, odgledam film, ne često, ali ga odgledam nekoliko puta, Užička republika. I kad dođe gusto partizanima, šta kaže onaj komandant? Povlačenje preko Sandžaka, kažem što niste išli preko Šumadije. Ide se ondje gdje se osjećate bezbjednim ili u najmanju ruku gdje se tu nalazi teritorija onih koji nisu vaši neprijatelji. Kao što je bio slučaj sa muslimanskom milicijom, jer postoje dva dokumenta. I Sulejmana Efendije Pačariza i Hasana Zviždića u Sjenici doslovce potpisata između partizana i njih. O nenapadanju, gdje se kaže, mi vama nismo neprijatelji, Sulejman Pačariz. Mi vam garantujemo slobodan prolaz kroz teritoriju koja je pod našom kontrolom i garantujemo da dok smo mi ovdje četnička noga neće kročiti. Postoje ti dokumenti, što znači da nije postojalo čak ni hajde kažem ti neprijateljstava u tom trenutku između ideološki suprotstavljenih strana, s jedne strane muslimanske milicije i s druge strane partizana. Ali naravno, da bi se namirila, ne znam, koja federalna jedinica u tom trenutku, Srbija ili Hrvatska ili pitanje Istre ili pitanje Trsta ili pitanje čega, najlakše je ovamo bilo to nadomestiti na pitanju Sandžaka. Nije to bilo lako, da se odmah razumijemo, da ne bude da smo mi non stop bili neko koga je lako bilo preveslati. Nije to bila takva situacija. Prije nego što se krenulo u implementaciji takve odluke, ubijeni su Bošnjaci na Hadžetu, ubijeni su oni koji su optuženi za navodnu kolaboraciju sa Njemcima, viđeni elita bošnjačkog naroda u Sandžaku. Negdje oko 2500. I kad ste vi poskidali glave, lako vam je poslije bilo implementirati odluku kako ste htjeli i ona se poslije desila i dolazi odluka koju su nažalost opet Bošnjaci morali da potpišu. Sreten Vukosavljević je odbio da potpiše tu odluku, iako je bio predsjednik Zavnasa. Odbio je da potpiše tu odluku, ali su našli. Kao što i danas nađu, vjerujte, nikakav problem nije da nađete za šta god treba, posebno kada je u pitanju potpisivanje kapitulacije na račun vlastitog naroda i vlastitih interesa. To je naš usud. Ali ono što je meni jako interesantno u čitavoj ovoj priči o Sandžaku, imate 45. do 91. godine. Pa šta se sve nije uradilo da se uništi ta ideja? I znate šta se dešava 91. godine na referendumu koje je tad organizirala
Stranka demokratske akcije Sandžaka, koja je bila pokret, sve bošnjački pokret, 98% od izašlih glasali su za autonomiju Sandžaka. Dakle, skoro 70 godina poslije toga svijest i dalje živa. Zašto je ona živa? Vjerujte, nema tu velike filozofije. Iz čisto praktičnih razloga. Jesmo li mi narod kao i svi drugi? Jesmo. Imamo li mi pravo na normalne uvjete života kao što imaju pravo svi drugi ljudi? Imamo. Šta podrazumijeva to? Pa podrazumijeva da imaš taj prvo politički ambijent, da si siguran da taj ustav koji ga doneseš, zajedno sa svim onim koji dijele taj prostor zajednički, da će biti zaštitnički prema tebi. Da ti zakoni koje ta zajednica donese, ili statuti, nebitno, hajde da ne pomisli neko o ustav, pa da odnosmo mnogo daleko. Dakle, da oni se postave prema tebi na način da ne postoje dvostruki aršini. A neko neka mi kaže da su oni prema Bošnjacima isti kao i. Pa ako kažu da su jednaki, ja dodajem da su malo jednaki prema, u najmanju ruku jednaki prema onima koji su većinski. Evo nek nisu različiti. Ali iskustvo koje mi imamo dole, evo recimo, pratite ovu situaciju, najvjerovatnije se brinete, ja vam kažem nemojte da se brinete, nemojte se kirate, ide to sve u dobrom pravcu, i oko fakulteta za islamske studije, i oko internacionalnog univerziteta, i oko svega, to je pokušaj da se preko tih tema, neko je pokušao da zarađuje političke poene, ali zaključio na vlastitu štetu da mu nije bilo to baš dobra ideja. Ali hoću da vam kažem nešto, recimo, kad je bio problem oko zgrade fakulteta za islamske studije, ja sam imao na moju inicijativu razgovor sa gospodinom Biševcem, gradonačelnikom Novog Pazara, pokušajući da iznađemo neki model rešenja. I naravno, u jednom dijelu razgovora, pošto smo se vrteli iz šupljeg u prazno, gluhih telefona, kažem, ajmo da malo ovaj čvor nekako riješimo. Imaš li ti kapaciteta da riješiš pitanje islamske zajednice? Kaže, nema. Pa onda mi ti nisi sagovornik. Jer pitanje zgrade nije samo pitanje legalizacije, nego pitanje onoga što je neko uradio 2007. godine, u Ustavu i zakonu piše da može da postoji jedna islamska zajednica, kao što može da postoji jedna pravoslavna crkva, kao što može da postoji jedna katolička crkva, i vi, oni koji su zaduženi, u to vrijeme je to bio premijer Koštunica, koji je donio taj ustav, koji je bio najodgovorniji da ga implementira, flagrantno ga prekršio, ni ne na to mrdi se. U zakonu postoji kako može da se, ne znam, neke stvari registriraju, sve to onako krši bez pardona. Mi se požalimo ministru za ljudska prava, zaboravio sam ime, toliko je bio interesantan, kaže, znate, izbori za Bošnjačko nacionalno vijeće 2010. godine pobjedi Bošnjačka kulturna zajednica, ima većinu da formira, noć uoči konstituisanja mijenja se pravilnik koji je donijelo to ministarstvo i do tada vam treba prosta većina, za vas treba 2/3. Sve pitanje, zašto to raditi? Kaže, Bošnjaci su specifični. Šta, imaju rogove? Odgovor njegov je Bošnjaci, dakle, čisti rasizam, kaže, oni su specifični. Sad vi vidite da vi imate iole normalan okvir koji bi mogao da artikulira vaše potrebe, to vam se ne bi dešavalo. Naravno, Bošnjaci su svjesni realnosti i trenutka i ambijenta i procesa političkih koji se dešavaju na teritoriji i
ove države i države Srbije i cijelog Balkana i cijele Europe. I shodno tome sad dolazim da dam odgovor onim pojedinim skepticima, malo jastrebovski orijentiranim, koji bi da spočitavaju, sad se odustaje od neke autonomije. Ne odustaje se od ničega, nego se samo ide u korak s vremenom kojem živimo. Ono što je nekad bila autonomija određenog prostora, sad je formulirana ili artikuliše se, o čemu će najvjerojatnije moji sagovornici više govoriti, kroz formu EU regiona. Nešto što je evropski standard, nešto što je, na kraju krajeva, zašto je to važno? Ok, čim je ova svijest odbranjena? Evo dole vidite, oni vam krše zakone, odazgor oni koji doprinesu, vi nađete mehanizme kako da se zaštitite i onda dođe i premijer u jednom trenutku i shvati, pametnije od onih koji su bili prije njega premijeri, i kaže moramo revidirati svoj odnos prema Novom Pazaru i prema islamskoj zajednici, tražiti novi model kako da se reše stvari, jer ako krenemo do sad, bit će razbijenih glava, a niko neće razbijene glave. Nažalost, da se nisu razbile 2010. godine i s jedne i s druge strane, najvjerovatnije da ni on ne bi imao prostora da shvati da to nije model koji mi ni tad nismo želeli. Jer ko je želeo da nam se razbije islamska zajednica ili da vam otimaju vakufsku imovinu ili da vam krše sva prava? Niko normalan, svako želi lijepo da živi u sredini gdje se rodio i sa onima koji žive sa njim. Dakle, vidite, ipak tu postoji jedna snaga koja je jako važna, koja prepoznaje potrebu za iznalaženjem novih modela, da se sad pitanje riješi, ali kako, na koji način? Pa da svi budu taman zadovoljni. Da ne bude oni koji su prezadovoljni i oni s druge strane koji su skroz nezadovoljni, jer to nije dobro rješenje ni u Srbiji, ni u Crnoj Gori, ni u Sandžaku, ni u Europi, već će uglavnom istina se traži ondje negdje na sredini. I zbog toga ja sam siguran da, evo, moram s vama podijeliti jednu sliku koju sam sad, koja mi je ostala ovako upečatljiva, jer ovo čitate o ambijentu, strahu u Crnoj Gori, Južnom Sandžaku, ne smiju ljudi da se izjašnjavaju, ne znam šta, ja vidim zastave dan Sandžaka, zastave svu redom. Danas se ovdje dešava ovaj skup. U Sarajevu je narodni poslanik, gospodin Zukorlić, na tribini sličnoj povodom dana Sandžaka. Doktor Jahja Fehratović je ovih dana u Njemačkoj. Sljedeće nedelje se organizira isti sličan skup u Luksemburgu, pa Švicarskoj. Sinoć je jedan sličan skup istim povodom bio u Tuzli. Svijest o tome raste i ona je nezaustavljiva. Samo jednostavno vrijeme je da se nađu, hajde da kažem, odgovorni sagovornici sa svih strana koji će sjesti za ovakav jedan sto i dogovoriti modele zajedničkog suživota i djelovanja svih naroda koji žive na ovim prostorima, ne dovodeći u pitanje, to je ono što moramo, ne zato što trebamo nekom da se pravdamo, već da na kraju krajeva zbog političke i svake druge korektnosti ne dovedeći u pitanje niti granice, iako granice smetaju, zato i Evropska unija onako raščišćava gdje može i jednostavno u kapacitetu kojem je to moguće. Ne dovodi se u pitanju ničiji integritet, niti jedne države, niti integritet prava bilo kojeg naroda, ali jednostavno dosta je više da mi budemo izvan tokova. Nije u redu, Boga mi, pogotovo ja, malo mi je krivo ponekad na ove starije koji se pomalo i mršte kad mi mlađi drčno hoćemo nešto da riješimo. Pustite nas da riješimo naše stvari na način na koji mi mislimo. Vrijeme koje mi živimo nije vaše vrijeme, ne govori nikome ovdje, nego šaljem poruku koje ste možda živjeli 70. 80. 90. godina. Prošlo je vrijeme straha.
Prošlo je vrijeme straha, ne može. Mlade Bošnjake, ovaj naraštaj, ne može više niko da uplaši. Plus, osjetili smo oku slobode. A prvo, naučeni od vas da ta sloboda nije uperena ni protiv koga. Usmjerena ni protiv čijih interesa. Za ljudi, za nas, za dostojanstven život. Da ostanemo ovdje, da Gusinje ima iznova 20.000 stanovnika, ne jedva 1.000. Izvinite, ako je to grijeh, to što radimo, ja pristajem na taj grijeh. Ako je to strašno, evo nek me kazne, nek me sude, nek rade što je. Ali ja ne, jednostavno znam da je to u najmanju ruku ljudsko. U najmanju ruku se osjećate živim. U najmanju ruku se osjećate dostojanstvenim bićem. Da ne morate za 100 eura koje će vam neko staviti u džep, da odustanete i od imena, i od prezimena, i od dostojanstva, i od svega. A opet i to ime i prezime, uzmite historijske podatke, nikad, ali doslovce nikad, nikome, a vi to dobro znate, vodu nije natrunilo. A kamoli da na svom obrazu, ili ne daj Bože karaktere, imaju nečiju krv, nečiji život, nečije ugroženo pravo. I onda dajte više malo to da skinemo tu paltu koju su nam stavili evo 100 godina teret, brate, još vam neke tegove stavili, ne možete da normalno hodite, ali samo to hoćete. Samo to tražite. I onda što se ja kaže ekstremistima, makni mi se s tom pričom, to je prevaziđeno, to je deplasirano. Ma da, ekstrema sam protiv svi oni koji žele da ekstremno ugrože moje pravo. Što, ti trebaš da me uništi, ja treba da kažem mašala, ne, koristit ću se svim legalnim sredstvima, dozvoljenim sredstvima, a ako ništa drugo ne mogu pričat ću. Pričat pa neko će čuti. Nekome će proraditi. Taj moment, a ja sam siguran da ima sve više i više. Ima i onih drugih s druge strane, ali to je na kraju fair borba, samo kad se poštuju neka pravila elementarne pristojnosti. I još jednom, da ne bi oduzimao puno vremena, naravno ova je tema jako inspirativna i o njoj se može mnogo govoriti. Čestitam organizatorima ovog skupa. Jako mi je drago da se ovdje danas nalazim među vama. Jako mi je drago da sam siguran da i u Gusinju ideja Sandžaka je živa i da će ona živjeti bez obzira na izazove, bez obzira što je možda lakše i drugačije. Ali lakše ne znači uvijek i vrednije, ne znači uvijek i ljepše, ne znači uvijek i kvalitetnije. Ima ona metafora koja je onako simpatična, da ono što je lako uglavnom ide nizvodno, ovo kvalitetne stvari moraju uzvodno, ali na kraju kad se stigne do cilja, satisfakcija je onako kvalitetna, čovjek se lijepo osjeća, u najmanju ruku kaže, u najmanju ruku odabere stranu i time ću završiti. Ja vrlo često, kad su ovako neka teška pitanja, teške teme u pitanju, sjetim se događaja koji je se desio za vrijeme Ibrahima alaih selama, kad su ga htjeli spaliti. Krenuo je, predaj mrav, drugoj predaj žaba da gasi vatru i kaže, sreo je gavran i kaže, gdje si krenula gasim vatru, stao da se smije, gdje ćeš ti, vidiš kako si jadna, mala, beznačajna, bez kapaciteta. Kaže, ja ovoliko mogu, a suština je da sam izabrala stranu. I ja činim ono koliko mogu, ali najveća satisfakcija mi je da sam izabrao stranu. A to je strana dostojanstva, a to je strana Sandžaka. Sandžaka koji je mjesto koje spaja, koje je domovina svih onih koji žive na ovoj teritoriji podjednako i koje ima kapaciteta iznova da afirmiše sve te vrijednosti koje su ga nekada činile i da izrodi one sinove koji danas od Njujorka do negde Urala, Kine,
pokazuju koliko je ova zemlja kvalitetna i plodna, a najviše po pitanju humanizma. Hvala vam. Zahvaljujemo profesore Muratoviću. Sada će nam se obratiti izvršna direktorica nevladine organizacije Naša akcija, magistrica gospođa Patricija Povrić, koja će nam nešto više reći o evropskim prekograničnim. Hvala. Dobar dan svima. Kao prvo da se zahvalim organizatoru, velika je čast biti ponovo kod vas. Mislim da je postalo ovo neka navika i nadam se da će ostati dugoročno prijateljstvo i saradnja koja će da se nastavi i u jednu regiju koju ćemo, nadam se, uskoro i vidjeti. Za one koji ne znaju, moje ime je Patricija Povrić, diplomirani matematičar, magistrant organizacionog vođstva u Sjedinjenim Američkim Državama, majka Nemica, shodno sam ovako plava, otac Crnogorac, Vasojević, živimo u Kotoru. Sandžaklija. Kićović. Želim reći da sam veoma malo znala na ovu temu i od mog poziva koji sam primila, kao i od ranijih gostovanja, čitam mnogo, dobila sam i neku literaturu na poklon i pokušavam da se edukujem na temu vaše oblasti i regije o kojoj, da budem iskrena, sam bila veoma malo informisana. Bila sam dugo godina u inostranstvu, fokusirala se na moje školovanje. Pre 7 godina sam se vratila za Crnu Goru i pored svega što sam tamo radila i imam 22 godine sad menadžerskog iskustva, što u Americi, što u Crnoj Gori, bila sam šokirana letargičnošću, generalnom letargičnošću crnogorskog i svih naroda koji žive na ovom području, uništenjem ekonomije. Svi smo svesni toga, što nas jednako udara u džepove, udara u frižidere, neovisno od religije ili narodnosti. Također sam bila šokirana uništavanjem ekologije tokom čitave širom naše zemlje, kao školstva, medicine, svega. Izašla sam i pošla sam iz jedne Jugoslavije i vratila se, čini mi se, u jedan haos. Shodno sam sa drugaricama, zapravo svim ženama, organizovala NVO Našu akciju koja se bavi čime? Građanskim aktivizmom i volonterizmom. Nastavim da se bavljam time, iako sam u međuvremenu ne kroz projekte dobijala novac i imamo preko 440 raznih akcija od 2012. godine, akcije koje su napravljene bukvalno voljom, a ne i novcem kroz projekte. Shodno sam morala da se zaposlim, radila 3,5 godine u Američkoj ambasadi, radila kao menadžer za razne investicione fondove koji su ovdje bavili se nekretninama i na najnovijim slučaju za koji znate kao direktorica Ramade, u kojem sam bila otpuštena u junu zbog toga što sam prijavila korupciju i zloupotrebu partijskih. Kažem vam ovo da ne u smislu hvale, nego čisto da shvatite da je deo onoga što vi kao narod i što često čujem ne samo kod Bošnjaka nego i drugih naroda, prestanemo da budemo žrtve. Jer ja mislim da je to, spominjemo istoriju i dosta smo čuli o istoriji i smatram da je to bitno i smatram da je dijalog o toj istoriji nevjerovatno bitan, ali u kontekstu, samo u kontekstu budućnosti. Jer ako se samo fokusiramo na ono što je bilo, na ratove, na prolivenu krv, onda ne idemo dalje. Znači, kontekst osvrta samo sa fokusom na budućnost, kako promeniti stvari, kako naći bolje načine, kako ne razbijati glave ponovo i naći drugačije načine da rešimo probleme, ali definitivno dijaloga nema. Dijaloga nema dovoljno i smatram da je jedan od naših najvećih
najvećih mogućnosti za poboljšanje ne samo odnosa u Crnoj Gori nego i u regiji i u ovoj oblasti prekograničnoj u Sandžaku je dijalog. Znači na ovom sastanku treba da bude i drugih na ovakvim sastancima. Ne smeju i trebaju biti poticani i traženo od drugih naroda i narodnosti da budu deo ovakvih konverzacija i okruglih stolova. A drago mi je da čujem da ima sve više ovakvih okruglih stolova u regionu, po Evropi, jer kroz taj dijalog diže se svijest i diže se pažnja na datu temu. Smatram da u našem društvu i ne samo u vašem, ne samo u bošnjačkom, nego i u generalnom, postoji suviše ljudi koji su indiferentni. Mislim da indiferentnost ubija, da indiferentnost ne pomaže nama da idemo napred, a oni koji su indiferentni, Dante u svojoj knjizi Inferno ima mjesto u paklu za one koji zapravo se povlače iz bitke, povlače iz dijaloga i nisu otvoreni da se bore, da učestvuju aktivno u svome društvu i da budu deo promjena, nego samo letargično i indiferentno preuzimaju neke stavove koji zapravo ne preuzimaju nikakve stavove. Eto, toliko o toj nekoj filozofiji, neću se puno o tome. Proces regionalizacije neke pogranične regije je jako bitno i treba da se fokusiramo na to da se objasni da se ne uzima suverenitet jedne države. Ja mislim da su svi, pričajući sa ljudima u Podgorici i u Kotoru, hoće da se ozdvoje, hoće da ugrožavaju suverenitet. Evo, često sam i ja zbog toga što pozivam na građanski aktivizam optužena za to da napadam ustavni poredak, a zapravo nije to, nego napadamo zapravo uništenje, potlačivanje naroda i imamo pravo da kažemo svoje mišljenje i da se borimo za svoja prava. Ne samo na temu politike, na temu ekonomije, na temu religije, znači sve te stvari su stvari koje su u jednoj pravoj demokratiji trebale da budu deo diskusije, trebale bi da budu nešto za što se borimo, a u ovom momentu čim krenemo na te neke osjetljive, opipljive teme, ugrožavamo ustavni poredak. Znači, komunikacija da to nije upravo to što se ovdje dešava je jako bitno. Da bi države, mi smo doživjeli Jugoslaviju koja, većina vas koji su ovdje, gdje smo imali jednu slobodu kretanja, slobodu komunikacije, slobodu rada, mogli smo malo više imali smo način funkcionisanja na jedan način. Sad s ovim podjelama, granicama koji nas dosta sputavaju, to nije samo kod nas, to je i u drugim zemljama Europe i šire, dolazi do toga da nemamo prostora za pokret. Da bi bili slobodni kao države i kao regije i prekogranične regije, mora da postoji sloboda kretanja kapitala, sloboda kretanja robe, ljudi, radnika, znači da možete da prelazite preko granice i da radite svojim poslom. Veoma je nemoguće sarađivati i za prekogranične oblasti funkcionisati bez tih sloboda i naravno mora da postoji sloboda izbora te regije, kako ona želi da funkcioniše i šta najbolje funkcioniše za datu oblast. Jedna od stvari koje sam već pomenula je to uništenje koje se desilo u našoj Crnoj Gori, međutim i u drugim oblastima Balkana. Sve je veći jaz između čoveka i prirode i time gubimo sami sebe i na više nivoa. Znači, danas vidimo da koljemo kravu od koje sutra očekujemo da nam da mlijeka. Uništavamo rijeke od koje sutra očekujemo ribu. Znači, ne radimo neke stvari kako treba, planski, i svi smo deo tog problema, jer svi smo svjesni da naši sunarodnici uništavaju ono što nam je potrebno za buduće generacije, a ne zaustavljamo ih. To uključuje i sječu šuma, to uključuje mnoštvo elemenata našeg društva. I imamo jednu, ako ništa drugo, etičku obavezu
da ne samo pomognemo i zaustavimo, nego da i obnovimo. Znači, ako sečemo, onda treba i da sadimo. I s nekim sam pričala prije sastanka, u staroj Jugoslaviji se išlo na akcije pošumljavanja, znači znamo svi da nam trebaju drva, ali onda trebamo i da oplemenimo ono što smo uništili za sljedeću generaciju i da to postane navika. I nekako smo se odvojili od toga i to odvajanje od prirode nas je dovelo i zapravo i danas gdje se nalazimo. Ja sam ovako malo zapisivala, ja se izvinjavam. Što se tiče Evropske unije, da se fokusiram na to, oni žele održati međunarodni mir i sigurnost time što će oplemeniti regije koji su u graničnim oblastima. Žele da se razviju prijateljski odnosi u tim regijama, ostvare se međunarodna saradnja na svim nivoima, i ekonomskim i političkim i tako dalje, i žele da te oblasti budu središte usklađivanja naroda koji tu žive. Mi moramo stići do tog nivoa. I sad da i pričamo tačno kako. Znači, želim dati neke solucije za ovu trenutnu situaciju. Ja se bavim ekologijom što se tiče menadžerskog aspekta i time veoma često pričamo o konceptu održivog razvoja. Želim odvojiti koncept održivog razvoja od onog što naš Ministarstvo održivog razvoja priča, jer to nije održivi razvoj, nego zapravo neodrživi razvoj. A koncept održivog razvoja ima tri noge tog stola. Izvinjavam se, 4 noge tog stola. To je ekologija, ekonomija, kultura i religija kao jedna noga i socijalni aspekti naše države. Ako gledimo ta 4 postulata, te 4 noge stola, onda imamo jednu veoma stabilnu podlogu na kojoj možemo da radimo i gradimo naš razvoj i naše regije, našu zemlju. To su pravi elementi ili pravi pilari održivog razvoja i što nam je potrebno da regiju pomjerimo naprijed. Planiram da budem ne samo deo toga u Crnoj Gori, ali također predlažem da i vi sa mladim ljudima, kojih imate jako mnogo, koji su veoma kvalifikovani da preuzmu vodeće uloge u menadžerstvu ovih uloga, a menadžera nemamo dovoljno. Mladi ljudi, Bošnjaci, trebaju ne samo da se razviju u tim menadžerskim sposobnostima, ali da se naprave određeni timovi koji će raditi na svakom postulatu u Sandžačkoj regiji. Znači, jedna koja će se baviti samo ekologijom, druga koja će se baviti baš ekonomijom, a imate, kažem vam, kvalifikovane mlade ljude koji mogu to da rade. To znači da i sa jedne i sa druge strane naše granice počne dijalog, planovi, ciljevi, znači tačne akcije, šta ćemo da uradimo da sve 4 noge stola počnemo razvijati sa svim narodima i narodnosti, da neki vide beneficije, ali da to ne bude samo kroz diskusiju za okruglim stolovima, nego da i postoji drugi deo, a to je taktički. To je faktički i ono što radimo na terenu. Ajmo zajedno obnoviti neku školu, malo farbe, malo jedno igralište da se obnovi, imamo jako sposobne muškarce, da nema razloga da naša igrališta za djecu izgledaju kako izgledaju, da imamo buđi u našim školama. Dok god jedan muškarac sedi kod kuće, nema razloga da tako neki teren tako izgleda, a to su sva naša deca. I kad počnemo raditi sa obe strane fronta, kad počnemo raditi sa fronta edukacije, okruglih stolova, diskusije, primjena zapravo zakona i raditi projekte, i počnemo raditi sa one druge strane, što bi se reklo sa ulice, sa terena, i onda sresti se u sredini sa time, onda ćemo biti tamo gdje mi želimo da budemo. Sada vidimo dosta još uvijek okruglih stolova ili progres u tom dijelu. Treba da postoji
progres sa strane ulice. Ne samo demonstracije, može i toga da ima i razni skupovi, ali najbitnije je da počnemo raditi sa našim komšijama, neovisno od religije, neovisno od nacionalnosti, i počnemo raditi na ulici i krenuti prema sredini, a onda imamo ove skupove koje kreću sa edukacijom, sa komunikacijom i kreću prema sredini, i kad se oboje sretnemo, onda imamo Sandžačku regiju koja će da funkcioniše. I trenutno smatram da nemamo sve to još na terenu i da je vrijeme da počnemo da pravimo te grupacije i te timove koji će nas tu dovesti. Hrvatska i Srbija između Hrvatske i Srbije postoji nekoliko regija koje jako dobro funkcionišu. Oni su kreirali mrežu za razvoj preduzetništva i prekogranične saradnje, kojom, vjerovali ne, vode ljudi koji imaju od 25 do 35 godina. Nema razloga da ne uradimo isto. Da se ne napravi mreža između Srbije i Crne Gore sa svim narodima i narodnostima, sa mladima, i ne da mladi preuzmu taj deo, neka vode tu mrežu, neka krenu sa preduzetništvom i vidimo gdje su nam problemi i počnemo onda sa druge strane pritiskati gdje god nastaju probleme u prekograničnoj saradnji, gdje nastaju probleme u djelovanju preduzetništva, tačno u one aspekte u kojima nam se izraze blokade. Cilj Evropske unije je koercija. Koercija u Evropskoj uniji i van njenih granica i u one oblasti gdje oni žele da se prošire. Što znači da će i oni gurati da postoji, sigurno će gurati da postoji regionalna oblast Sandžak koja mora da bude u skladu sa nekakvim zakonima i u koerciji da se živi. Znači, za to je opet potrebna dobra komunikacija, organizacija i saradnja. Jedna stvar što smatram da je jako potrebna je da svaka oblast, to jest i jedna i druga strana ove regije, treba dobro da radi sa centrima, znači sa Podgoricom i sa Beogradom, da bi se ova regija razvila. Mora da postoji komunikacija u tim oblastima, ali ne samo sa njihovim vladama, nego smatram da postoje nevladine organizacije koje su jako sposobne da pomognu u komunikaciji sa vladom, gdje se ponekad misli da nešto kreće u ekstremizam, onda nevladine organizacije koje su, i vi morate izaberete one koje vam najviše odgovaraju, kao nekakav amortizer između onoga što vi želite da uradite i zapravo vlade država sa kojima sarađujete. Te nevladine organizacije mogu da budu komunikatori, inkubatori ideja i, kažem vam, amortizer između onog ideala da se dešava nekakav ekstremizam kad se traže prava i određene oblasti. Također i mediji su jako bitni da se uključe. Veoma često se sve komunikacije koje se dešavaju za Sandžak dešavaju samo u sandžačkim medijima. Ovdje nema TV vijesti ili ovdje nema dana, a to je jako potrebno da bi i resto Crne Gore znalo što se dešava i da se, ili Srbije, nije bitno o kojoj strani ove oblasti se radi, i što više komunikacije postoji i informacije, onda postoji manje straha od onog što se planira, jer svi samo kad čuju Sandžak misle odvajanje i odcepljivanje, što znači da nisu dovoljno informisani o onome što zapravo želite. Postoje projekti kao što su IPA prekogranična saradnja, evropski prekogranični projekti i drugi manji projekti koji postoje u Crnoj Gori. Ne čujem za sada da nikakvi projekti postoje od strane bošnjačkog naroda prema ikakvim ovim aspektima. Imate sad, Crveno je organizovao treniranje na temu pisanje projekata i mladi ljudi, Bošnjaci, su bili na treninzima. To je neverovatno bogatstvo, znači imate već nekoga koji vam može tu pomoći. Neka to budu projekti od 3.000 eura za obnova igrališta do 50.000 eura za obnovu škole, ali već se pokazuje onda da postoji nekakva inicijativa, nekakav rad na temu na terenu, i to je ono što sam pričala sa ulice na ovu stranu. Također smatram da treba da imate reprezentativnu osobu u Briselu.
to jest neko ko će biti direktno povezan sa ljudima koji se bave prekograničnim regijama i centar za to je trenutno u Briselu. Ko vas predstavlja tamo? Niko. Ko će da vas čuje? Treba vam tamo neko. Znači, jako je bitno da ste vidljivi, da učestvujete u procesima, da učestvujete na sastancima, da niste u sjenci. Izvinjavam što vas, nisam imao cilj da vas prekinem, samo jednu paralelu da vam pravim u kakvom mraku živi bošnjački narod u 21. vijeku. Mi smo u sferi parlamentarne demokratije, nisam stručnjak za politiku, ali mislim da je to tako. Imamo predstavnike u vlasti, koji se zvanično spomenuju po nacionalnim predstavnici. Uvaženi profesor Rafet Husović, ovo nikakvo ogovaranje, samo sam rekao u 4 oka. Kako to ste vi nacionalni predstavnici? U 21. veku nemamo radio i televiziju. Ne bi dalje, izvinjavam se, skupno sam prekinuo. Živio. Nisam se predstavio, ali dosta vas... Svakako će to diskusiju poslije. U redu, okej, na mesto je bio. Pričate o Briselu, a... Na mesto je bio, izvolite. I lokalno, i zato sam rekla, i Podgorica, i lokalno, i vani, treba vaši predsjednici da uđu u studentski radio Krš, treba da se čujete, treba da se vidite. Ja sam sama to naučila. 2012. godine kad sam počela sa projektima, ja uradim neki projekat, ali nisam išla u medije, nisam s nikim pričala. Sutra čujem da vlada kaže, mi smo ostvarili projekat, ukradoše mi projekat. Ali ja sam ćutala. Mrzim medije, ko će da priča o medijama, mrzim da se eksponiram i stvarno ne volim, jer moj maternji nije baš najbolji, jer sam većina bila u inostranstvu, mešam padeže, pričam loše, malo ekavski, malo ijekavski, katastrofa. I nisam htjela da se eksponiram. Ali problem je ukradoše sve živo. Uzeše kredit za sve živo. Ne čuju me. To sad sam ja naučila, sad mi nema bježanja, koliko god i da hoću, ali vi treba da uradite isto, ne samo ovdje u vašoj regiji, nego i šire. I da se treba čuje i kroz muftiju Zukorlića se dosta čuje i u Crnoj Gori, to jest više u Srbiji. Mi trebamo to i da imamo i na crnogorskoj strani. Da se čujete, da se vidite. Gospodin Hazbija Kalač je bio na srpskoj televiziji, ja sam vam to namjestila, izvinjavam se, ali to sam namjerno uradila, zato što to kreira dijalog. I bila sam jako ljubice pozvana i onda sam rekla, znam ko će ti biti sljedeći gost i ovako je malo čušno. Ali ja mislim da je to jedan od načina komunikacije. Pustite, i ona je rekla, neću moći da pitam škakljeva pitanja. Apsolutno možeš da pitaš škakljeva pitanja i mislim da i jeste, a to je čitava poenta bila. I treba ta škakljiva pitanja da se postavljaju i treba da postoji taj dijalog. Znači, sa moje strane, eto, čisto da vas molim da nastavite sa tom komunikacijom, koliko god da je Podgorica teška i da imamo problema i sa drugim partijama sa kojima nismo isto mišljenici, moramo da nastavimo dijalog, koliko god da nam to je po neki put i gnusno, ali moramo to uraditi, jer samo kroz dijalog, da ne bi došlo opet do razbijanja glave, možemo napraviti neke promjene. Jednu stvar koja je isto škakljiva, ali opet ću je pomenuti, treba uključiti dijasporu. Koliko god da je možda bila loša priča o bošnjačkoj dijaspori i tokom ovog izbora, ja sam svjedok da je dijaspora kotorska, znači i hrvatska i srpska, koji došli dole u Kotor i glasali u Kotoru. Znači, neću da kažem da je to jednostrana aktivnost i da se to odnosi samo na jedan narod, iako je fokus ovih izbora... Najjača naša dijaspora. To je tačno. Ali i mi smo, to jest i naša dijaspora je kriva. Ipak, ja bi pokušala konverzaciju, razgovor, diskusije i uključivala u dijasporu koju god imate, sa kojom god imate dobre veze, da vam pomogne na milion načina, da vam budu partneri u projektima, da vam budu tu za komunikaciju, za medije, ne mora to da bude sva dijaspora, ali da uključite što više njih, da pomogne za ostvarivanje ciljeva regije.
I još bi samo rekla, imate fantastičan potencijal mladih ljudi koji ne treba samo da bude fokusiran za aktivizam u onom smislu kad su izbori u pitanju. Smatram veoma često, ali to vidim i u svim drugim partijama, da mladi ljudi u onim momentima između izbora budu zaboravljeni. I to je jako loša stvar. Mislim da treba da se uključe i narod, ali specifično mladi ljudi u svim aspektima tokom čitavih perioda, ne samo u onom predizbornom periodu kad su nam potrebni glasovi i kad nam trebaju mladi aktivisti. I što se same regionalne erije tiče, smatram da možete kao goste i pozvati ljude iz regija, ne samo na Balkanu, nego i šire, da dođu da vam pomognu. Ima dosta ljudi koji u Evropskoj uniji smatraju humanitarnim činom ili humanitarnim aktom da dođu i pomognu napraviti plan za regiju. Znači, postoje biznis planovi, regionalni planovi, operativnosti, sve su to resursi koji mogu da se upotrebe samo ako pitate. Ali oni neće znati da vam treba pomoć ako ne dobiju u najgorom slučaju reći će ne želimo pomoći, ali veoma retko se to dešava. Eto, toliko od mene. Hvala vam veliko. Sada će nam se obratiti profesor na Pravnom fakultetu Univerzitetu u Novom Pazaru, docent dr. Rejhan Kurtović, koji će nam govoriti o pravnom i ekonomskom položaju savremene evropske regije Sandžak. Profesore Vujović. Hvala. Poštovani muftija Kujeviću, poštovani predsjedniče Bošnjačke demokratske zajednice Hazbija Kalaču, uvaženi prisutni, dozvolite mi da vas na samom početku poselam i pozdravim i da izrazim svoje osobito zadovoljstvo što danas imam prilike govoriti o savremenoj evropskoj prekograničnoj regiji Sandžak baš ovde u Gusinju, uz želje jedan zahtev organizatoru da ovakve i slične manifestacije organizujemo širom Crne Gore, pa i u Podgorici, pa i u Nikšiću, pa i na Cetinju i nekim drugim gradovima, da se na ovom putu ne zaustavimo. Zahvaljujem se mojim prethodnicima, profesoru Muratoviću, koji je govorio o historijskom delu koji se odnosi na prekograničnu regiju Sandžak i naravno našoj koleginici Patrici Pobrić. Svakako historijski deo je jako važan jer znate onu čuvenu maksimu ko ne zna svoju historiju bit će prinuđen da je ponovo doživi. Mi ne bi želeli da budemo prinuđeni na to i ne bi želeli da svoju historiju ponovo doživimo, već bi htjeli da krenemo putem boljeg razvoja i prosperiteta. Svoj položaj, svoj pravni i ekonomski potencijal gledamo sa aspekta Evropske unije, a ne sa aspekta unutrašnje organizacije Srbije i Crne Gore. Taj naš potencijal svakako crpimo iz mnogobrojnih evropskih dokumenata i svih onih komunitarnih vrednosti koje vuče za sobom pravo Evropske unije. Istorija Evrope bila je obeležena velikim ratovima, sukobima i stalnim pomeranjem granica. U jednom trenutku shvatilo se da više tako ne može i krenulo se putem ujedinjenja i povezivanja, što je dovelo do toga da danas imamo savremenu Evropsku uniju, veoma razvijenu i jednu jako geopolitičku stanicu na svetskoj mapi. Ideja Evrope leži u pravno-politički ujedinjenom kontinuitetu, što sa sobom podrazumeva i regionalni razvoj i formiranje evropskih regiona. Regionalizacija nije secionizam, nije udar na teritorijalni suverenitet i integritet, nije udar na ustavni poredak, već je regionalizacija i regionalna politika savremena ideja Evropske unije. I Srbija i Crna Gora potpisali su mnogobrojne evropske dokumente koji u sebi predviđaju regionalizam, odnosno formiranje prekograničnih regiona. Ono što nas koči u tim odnosima i u formiranju euroregiona Sandžak jesu često ekstremizam i radikalizam,
koji se pokrivaju dobar deo vremenskog perioda, ali kada počnemo govoriti o ovoj temi, odmah se tu jave neke ekstremne i radikalne ideje sa neke druge strane, kao da mi želimo da ugrozimo ustavni poredak, da menjamo već postojeće granice ili pak da vršimo udar na suverenitet jedne ili druge države. Danas u Evropi, evropski regioni su stvarnost današnjice. 40% teritorije Evropske unije pokriveno je evropskim regionima. 37% stanovništva Evropske unije živi u evropskim prekograničnim regionima. Zašto ne bi živjeli i mi? Danas Evropska unija postiče svim mogućim sredstvima razvoj evropskih regiona, kako onih koji već postoje, tako i onih koji tek trebaju da se formiraju. Mi kasnimo za Evropom. Još 1958. godine formiran je prvi evropski region. Sigurno mi u 2016. godini i godinama koji će doći imamo pravo da osnujemo takav region. Nažalost, ova priča se nekada spušta na dnevnu politiku i nažalost nju koriste svesno političari koji žele da marginalizuju ovu ideju, mislim ne na sve političare, nego na one koji žele da plaše sa ovom idejom, ali sa druge strane uvek morate znati da to nije jedna retrogradna ideja, već je to jedna progresivna ideja. Puna su usta političarima da želimo pristupiti Evropskoj uniji, da želimo da budemo deo evropske porodice, ali sa druge strane kada mora da dođe do jedne implementacije normi koje su potpisane u tim dokumentima, odnosno formiranje euroregiona, onda imate, nažalost, kao što je i koleginica malo pre rekla, da se političari koji su na nivou vlasti oglušavaju od takve težnje i jednostavno to svode na neku ekstremnu ili radikalnu priču, što uopšte nije tačno. Srbija i Crna Gora potpisale su evropske dokumente, i to 6 evropskih dokumenata u kojim mi imamo svoje pravno utemeljenje da formiramo savremenu prekograničnu evropsku regiju Sandžak. Prvi region jeste Evropska okvirna konvencija o prekograničnoj saradnji i saradnji između teritorijalnih jedinica vlasti. Drugi dokument jeste Evropska povelja o prekograničnim i pograničnim regionima. Sljedeći je Evropska povelja o lokalnoj samoupravi, onda Deklaracija o regionalizmu u Evropi, Evropska povelja o regionalnoj autonomiji i Helsinška deklaracija o regionalnoj samoupravi. Ovih 6 dokumenata potpisale su i Srbija i Crna Gora, koje žele sigurno vidjeti sebe u jednom delu svoje istorije i budućnosti kao deo evropske porodice. Mi kao teritorija, koja je i istorijska teritorija i koja se nalazi delom na teritoriji Srbije i delom na teritoriji Crne Gore, možemo koristiti kao pravni okvir i kao pravni osnov za formiranje ovih evropskih regiona. S druge strane, nije to samo regulisano evropskim dokumentima, već i našim nacionalnim zakonodavstvom. Kad kažem našim nacionalnim, mislim i na zakonodavstvo Srbije i na zakonodavstvo Crne Gore. Imate da je i u Ustavu kao najvišem pravnom i političkom aktu i Srbije i Crne Gore propisano formiranje ovakvih regija i regionalizacije, ali imate i zakone koji su doneti u skladu sa evropskim dokumentima, pre svega to jeste zakon o lokalnoj samoupravi. Tako da pravni okvir postoji, u tom kontekstu ne postoje određene smetnje, ali sa druge strane imamo i konkretnu podršku Evropske unije. Evropska unija nije prepustila regione samim sebi. Šta je bio cilj da se formiraju evropski regioni? Bio je cilj da se umanji disbalans između razvijenih i nerazvijenih područja u Evropskoj uniji. Da ne bi imali s jedne strane ljude koji žive na rubu egzistencije, a sa druge strane da imamo ljude koji žive u velikom bogatstvu. Zbog toga Evropska unija izdvaja 1/3 svog ukupnog budžeta za regionalizaciju i prekograničnu saradnju. Do sada Evropska unija je imala preko 400 programa kohezijone politike i izdvojila je preko 100 finansijskih programa za finansiranje prekograničnih regiona. Kada vam to kažem, može malo izgledati i laički, ali svi ćete razumeti kada se to prevede u novcu. Do sada je Evropska unija izdvojila preko 500 milijardi eura za finansiranje evropskih regiona.
kako za njihovo formiranje, tako i za njihovu dalju istrajnost, odnosno funkcionisanje, a u budućem periodu izdvaja 381,8 milijardi evra za finansiranje ovih projekata. Do pre 2 godine Europska unija iz svojih budžeta i svojih sredstava izdvajala 70 milijardi eura za finansiranje europskih regiona, a danas u 2016. godini to je 140 milijardi evra. Mi imamo tu svoj potencijal, da ne budemo na teret ni Srbiji ni Crnoj Gori, već jednostavno da se iz evropskih fondova, koleginica je napomenula i IPA fond, finansiramo i da finansiramo svoje projekte. Evropska unija novac ne daje tek tako lako, ali to su sljedeće oblasti koje opet mi kao regija imamo Sandžak imamo, koje predviđa Evropska unija kao modele za finansiranje. Prvi model jeste model modernizacije Evrope. Hteo to neko ili ne da prihvati, mi se nalazimo u Evropi i mi smo jedan zaostali deo Evrope. To možete naravno vidjeti svi vi, ne morate za to imati neko posebno stručno ili drugo neko znanje. Što odete dalje iz Plava, Gusinja, Sjenice, Tutina, Novog Pazara, vidite da se odmah bolje živi u nekom sljedećem gradu, a da ne govorim o nekim drugim evropskim metropolama. Zato mi imamo tu potencijal jednostavno da zatražimo i kroz projekte kažemo želimo putnu infrastrukturu, želimo normalan život, želimo obrazovanje, želimo neke druge stvari koje nam nedostaju kao regiji. Drugi osnov za ulaganje, odnosno za naš zahtev prema Evropskoj uniji, gde je Evropska unija ostavila kao prostor da se može aplicirati sa projektima, jeste ulaganje u regione koji su orijentisani ka biznisu. Mi znamo da je ovaj naš region tradicionalno orijentisan ka biznisu, da je Sandžak kroz historiju bio značajno trgovačko mesto, a znate 90-ih godina kada je na neki način totalno bila stala ekonomija i u Srbiji i u Crnoj Gori, da je Novi Pazar bio regionalni ekonomski centar. Naš centar buduće evropske regije Sandžak treba biti Novi Pazar i to jeste Novi Pazar i naravno mi možemo zahtevati da na taj način dobijemo sredstva kako ćemo podići mala i srednja preduzeća, odnosno našu ekonomiju i sve one resurse od privrednih, turističkih i drugih koje posjedujemo. I treće jeste ulaganje u ruralni razvoj. Kad kažem ruralni, mislim naravno i na urbani. Vi znate da smo mi i ruralno i urbano nerazvijeni i da sigurno kada bi došli predstavnici Evropske unije ili Evropske komisije i nekih zvaničnih institucija i vidjeli u kakvim mi uslovima živimo u 21. veku, gde još nemamo adekvatnih puteva, ni makadamski, da ne govorim o asfaltu, a ne neki savremeni cesta i saobraćajnica, onda bi oni sigurno se pozabranili za deo svoje kuće, a to jest deo Srbije i Crne Gore, to jest dalje Sandžak. Pošto sigurno imamo potencijal, imamo pravni okvir, postavlja se pitanje, znate, svi nam kažu pa vi možete ovako, možete onako, dajte kako mi to vidimo buduću EU-regiju Sandžak. Da li mi imamo konkretan predlog? Naravno da imamo. I mi naš predlog buduće EU-regije Sandžak možemo posmatrati kroz nekoliko primjera, odnosno kroz nekoliko modela. Prvi model je model ekonomske regionalizacije. Molim vas, da li ekonomska regionalizacija ugrožava suverenitet i teritorijalni integritet Srbije i Crne Gore? Ne. Zapravo, ekonomska regionalizacija spaja te dve države, omogućava lakši protok roba, usluga i ljudi, odnosno da ne moram ja uz neke posebne sad protokole, posebnu dokumentaciju, posebne dozvole doći da obavim neki svoj posao ovde u Plav ili Rožaje ili ljudi iz Rožaja Plava u Novi Pazar ili u neki drugi grad. Dakle, nama treba taj model ekonomske regionalizacije gde bi mi formirali svoje ekonomske finansijske institucije i iz tih ekonomskih finansijskih institucija koje bi aplicirale evropskim fondovima tražili određena sredstva da finansiramo različite projekte. Ne kao pojedine nevladne organizacije za pranje para, da se razumemo, jer imamo i takve nevladne organizacije političke koje pripadaju određenim političkim strankama i one samo gledaju projekte kao pare. Nas pare ne interesuje, se razumemo. Nama pare neće služiti kao cilj.
Nama će pare u evropskom regionu Sandžak služiti kao sredstvo. Zašto? Za ostvarenje naših različitih ciljeva. Drugi oblik regionalizacije našeg Sandžaka gledamo kroz model administrativne regionalizacije i naravno ovaj model znači uspostavljanje određenih administrativnih institucija ili organizacija koje će umanjiti jaz između ova dva dela Sandžaka, odnosno koje će olakšati jednostavno kretanje ljudi i rešavanje različitih poslova. Koleginica je napomenula da u Srbiji imamo saradnju sa Hrvatskom, u Srbiji nemamo samo saradnju sa Hrvatskom, u Srbiji su formirani evropski regioni i sa Mađarskom, i sa Rumunijom, i sa Hrvatskom. Kada pogledate kartu Srbije, cela je išarana evropskim regionima. Gde je samo rupa? Rupa je u Sandžaku. Jedini Sandžak nije pokriven evropskim regionom. Da li se mora pokriti? Pa naravno, iako Srbija i Crna Gora žele pristupiti Evropskoj uniji, mora se formirati poseban evropski region Sandžak, a za to se podrazumeva i određena administrativna politika, odnosno formiranje određenih administrativnih jedinica i organizacija. Sljedeći model našeg budućeg euroregiona Sandžak jeste model političko-teritorijalne regionalizacije, gde ova regionalizacija podrazumeva da ćemo mi imati svoj određeni politički okvir, da ćemo pred određenim organizacijama i u Evropi, ali i u drugim nekim delovima sveta nastupati kao jedan politički subjekt, odnosno kao region Sandžak, ne severni i južni, ne kao crnogorski i srpski i tako dalje, već ćemo nastupati kao jedna političko-administrativno-teritorijalna organizacija, odnosno jedinica. I na kraju naš oblik tog novog regiona Sandžak bio bi na jednom mikroplanu, što znači da ne bi obuhvatali neke druge teritorije, već bi se on fokusirao na opštine koje već postoje kao sastavni deo Sandžaka u Srbiji i u Crnoj Gori. Zašto ovo ističem? Ističem ovo namerno zato što neki koji žele ovo povezati sa određenim ekstremizmom, radikalizmom, nacionalizmom ili nekim drugim nakaradnim idejima, kažu da mi želimo neko povezivanje sad Sandžaka sa Kosovom, pa želimo neko povezivanje sa Albanijom, pa želimo povezivanje sa Bosnom ili nekim drugim državama. Da, želimo, ali ne kao evropski region, nego želimo buduću saradnju sa tim i uspostavljanje tih odnosa, ali želimo da formiramo pre svega mikroregion koji postoji kao istorijska tvorevina i konstitucija u delu Srbije i Crne Gore. Svakako na ovu temu bi imali puno toga da govorimo i sve ovo što sam rekao mogli bi da razložimo na nekih još po 5-6 sati, gde bi sigurno i vi imali puno toga da kažete, a i ja koji se bavim ovom problematikom i tematikom. Ja i kolega Hadžić Sejid koji tu sedi, ovu smo temu imali sad na jednoj predsjednoj konferenciji u Grčkoj u Solunu, gde smo radili rad pod nazivom pravni položaj i ekonomski potencijal regije Sandžak u svetlu evropske politike, regionalne politike Evropske unije, i to smo predstavili i u, ajde da kažem, neki način u Evropi, kako bi to sve izgledalo, pa svi vi koji budete hteli ili želeli da se uključite u ovo i da pročitate o tome, možete nam se obratiti, a imat ćete i to objavljeno u jednom međunarodnom časopisu. Tako da ne bi puno o tome dalje govorio, dao bi samo jedan zaključak koji predstavlja svakako jedan rezime kakvi bi to sve rezultati naši bili ukoliko bi se formirala evropska regija Sandžak. Pre svega došlo bi do uspostavljanja i do smanjenja kretanja ljudi, odnosno migracija. Vi znate, ako uzmete analizu, da najviše imate ljudi koji odlaze put Evropske unije su ljudi iz severnog i južnog dela Sandžaka. Došlo bi do izgradnje putne infrastrukture, desila bi se nova inovativna rešenja na polju obrazovanja, nauke, tehnike i tehnologije, sigurno na polju verskog, političkog, kulturnog i nacionalnog života, i jednostavno formiranje evropske regije Sandžak olakšalo bi put
ka evropskim integracijama i Srbiji i Crnoj Gori. Dakle, EU regio Sandžak jeste region koji pomaže Srbiji i Crnoj Gori da se priključe Evropskoj uniji. Na kraju ću reći da je Sandžak most spajanja, a ne kamen spoticanja. Hvala vam. Zahvaljujemo gospodine Kurtoviću. Sad će nam se predstaviti predsjednik Bošnjačke demokratske zajednice u Crnoj Gori, gospodin Hazbija Kalač. Uvaženi Gusinjani, Plavljani, građani Sandžaka, građani Crne Gore, kolege, prijatelji, braćo i sestre, dame i gospodo, eselamu alejkum i dobar dan. Posebno mi je zaista zadovoljstvo što u ovom ipak svečarskom ambijentu, mi na ovom našem skupu, kada obilježavamo Dan Sandžaka, možemo ugostiti i našu uvaženu Patriciju Pobrić sa riječima kakve smo čuli od nje, savjetima i izuzetno korektnom i zaista pronicljivom, dobrom namjerom šta ovdje treba u budućnosti raditi kako bi se došlo do određenog cilja, a naš cilj je evropski cilj, naš cilj je demokratski cilj, naš cilj je narodni cilj, ljudski i nikako ni u čemu, ni jednim dijelom necivilizacijski ili anticivilizacijski. Dakle, ovo pitanje Sandžaka se, kako smo čuli od uvodničara, na neki način revitalizira u raznim vremenskim područjima skoro na identičan način. Neko će možda reći nije baš tako. Ja tvrdim da jeste. Dakle, ovaj prostor i ovi narodi koji čine Sandžak nikada nisu imali ideju da ovaj prostor učine prostorom sukoba, već naprotiv, prostorom susreta, pomirenja, zbližavanja, rešavanja problema koji postoje ovdje. I te 1994. odnosno 1941. do 5. godine, 2., 3. sve do 5. dakle kada je sazrijevala svijest, iako u jednom periodu potisnuta svijest o potrebi za Sandžakom, dakle u tim ratnim godinama uspjelo se ponovo doći na ideju koja je vraćena u život nakon jednog perioda kada je Sandžak bio prognat sa ovog prostora, i to ne samo kod Bošnjaka, ne samo kod muslimana, već kod svih naroda sandžačkih. Čuli smo od uvodničara, od našeg uvaženog Semira Redžića, koji je bio i predsjednik Sandžačkog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja, dakle, odnosno u tom trenutku i vlade Sandžaka. Dakle, sandžački narod je razumio potrebu zajedničkog okupljanja i zajedničkog institucionalnog organizovanja i življenja, i ova ideja nije samo bošnjačka ideja oko Sandžaka i ona nije potreba, dakle, Sandžak niti hoće, niti može, niti treba u konačnom smislu da bude samo priča Bošnjaka. Dakle, zaista je to tako, historija je to potvrdila i u konačnom smislu budućnost na koju se mi pozivamo u smislu eurointegracija upravo nam potvrđuje tu jednu historiju Sandžaka, da nacionalizmi svih vrsta, kako bi se to reklo, u stvari su anticivilizacijski procesi i destruktivni procesi koje
Europa, koliko god mi možda uviđamo da kreće u nekom desničarskom pravcu u smislu političkih orijentacija, to ne znači da ide u ekstremnom pravcu, to znači jedan širi, otvaranje jednog šireg aspekta političkog zaživljavanja onih iskonskih vrijednosti koje se oslanjaju na vjeru u Boga, jer desničarska politička orijentacija, da se kratko osvrnem na to pitanje, ne znači ekstremizam, nego znači vraćanje onih političkih opcija koje naravno preferiraju vjeru u Boga. Dakle, danas Europa, kao što smo upravo čuli i od Rejhana i od naše uvažene Patricije, živi život regija. Imao sam priliku da učestvujem na jednom kongresu europskih regija prije 2 godine i Sandžak je bio predstavljen kao gost, odnosno delegacija Sandžaka kao gost tog kongresa i naravno izražena mi je dobrodošlica, nekoliko sam puta pričao tu priču, kao buduće članice kongresa europskih regija. Dakle, Europa razmišlja danas kako da se organizuje, da li kao zajednica jakih centralnih država ili kao zajednica regija. To pitanje je jako otvoreno. I na tom kongresu imali smo priliku jedan dan čitav posvetiti toj temi. Kako vi vidite budućnost Europe, da li je vidite kao zajednicu jakih nacionalnih država ili kao zajednicu regija. Dakle, to je jedno potpuno otvoreno pitanje i po mom dubokom uvjerenju, uprkos i Brexitu i uprkos još nekim najavljenim procesima koji možda će dati za pravo, odnosno podgrijat će argument onima koji govore da se u Europskoj uniji stvaraju jake centralne države. Ipak, moje lično ubeđenje jeste da su to samo posljednji trzaji u Europskoj uniji onih političkih snaga koje još uvijek misle da su nacije u smislu velikih naroda presudan moment opstanka i zaokruživanja kompletne društvene infrastrukture. Europska unija će opstati i Europska unija će u budućnosti raditi na jačanju regionalizma, kao što smo čuli. Zbog čega? Zbog toga što je regionalizam jedan mehanizam, jedan instrument prevazilaženja brojnih problema koje je Europska unija tokom historije imala i koje do danas povremeno dođu do izražaja. Dakle, od tih nacionalnih ili vjerskih razlika, dakle etničko-nacionalnih, kulturoloških razlika, svega je tu. Europa je jedna vrlo heterogena, da kažem, tvorevina, ali ona je upravo u toj svojoj heterogenosti tražila mehanizme, instrumente da se organizuje, da prevaziđe sve te probleme koji su bili rezultat te heterogenosti i upravo jedan od tih mehanizama jesu europske regije. Pogotovo tamo gdje postoji potreba za formiranje prekograničnih regija, gdje su izvesne i administrativne razlike u smislu razlika dviju ili više država. Dakle, takvih modela imamo i to živi i to se razvija i naša politička ideja ili društvena ideja, kulturološka ideja Sandžaka jeste potpuno kompatibilna sa pričom koju mi danas imamo u Europskoj uniji. Nažalost, naše iskustvo jeste da su brojne političke strukture i u Srbiji i u Crnoj Gori ovu priču koristili ili koristile za proizvodnju strahova, za čitanje nekih skrivenih namjera da mi hoćemo ovdje nešto da izazovemo, podvajanje, izdvajanje, odcepljenje. Dakle, naravno ta priča je mogla da se na neki način primi u političkom miljeu, u životu, u narodu do momenta kada se ovaj prostor nije
dominantno opredijelio evropskim integracijama. Od tog momenta prosto za tu priču više nema vremena. I pravo je čudo što još ponegdje imamo te vrste strahova. Evropska priča u Crnoj Gori je zadominirala, također u Srbiji i na cijelom balkanskom regionu. Imamo situaciju da se ove nacionalne države u smislu država kao suverenih tvorevina žele odreći određenog dijela suvereniteta u korist integracija evropskih, a istovremeno se nekom spočitava unutar tog sistema da želi otuđiti dio suvereniteta ovih država. Prosto zalagati se i deklarisati se za evropsku regiju Sandžak je potpuno nespojivo sa bilo kakvom pričom, pogotovo bilo kakvim strahovima da će ta prostor, da će ti ljudi, protagonisti te ideje ili akteri te priče rade o glavi suverenitetu ovih država. Zbog toga mislim da je više već ta priča na neki način iscurela, ti su strahovi već nestaju, polako se oslobađamo, ali ni to nije lako, jer je manipulacija uvijek manipulacija, uspijeva se u tome držati što duže ga držiš u strahove, prosto lakše manipulišeš sa njim i u konačnom smislu imaš, kako mi to ovdje dobro znamo, i te nekakve političke profite koji su nažalost uvijek na štetu i naroda i države. Dakle, uspjelo se u jednom periodu doći do situacije da oni koji govore o Sandžaku dođu i na državnu televiziju Crne Gore i Srbije, progovore na tu temu ili na neke druge televizije, a znamo da su ljudi koji su govorili istu ovu priču skoro na identičan način robijali po nekoliko godina u političkim procesima i u Srbiji i u Crnoj Gori. Nikad se ti procesi do kraja faktički nisu ni završili, oni su maltene stavljeni pod tepih, jednostavno ljudi su puštani iz zatvora kad je trebalo da dođe istina na vidjelo, kad se više ta tajna nije mogla skrivati i isplaćivani su im tamo nekakve štete, nadoknade, ali suštinski procesi u pravnom smislu čak nisu ni završeni. Dakle, mi danas živimo u jednom vremenu kada treba slobodno da progovorimo, da potpuno damo jedan potpun doprinos demistificiranju tog procesa od koga je napravljena čitava mistifikacija, napravljeni određeni strahovi itd. Šta je primarno u ovom periodu? Primarno kao zadatak ove generacije ili vaših generacija, mlađih generacija, jeste da u stvari pređe, što bi se reklo, sa riječi na djela. Politika jeste da otvori vrata, da otvori procese, da pojasni procese, da, naravno i da pomogne i u stručnom i u svakom drugom smislu, ali prosto nevladin sektor, a pogotovo u kontekstu ove teme jesu organi lokalne uprave, su, da kažem, ključni faktori koji treba da dovedu do realizacije ove ideje. Čuli smo argumente, mislim da to više ovdje nikom nije nejasno, koji su benefiti ove priče. Na tu temu ne želim ni da pričam, prosto to je potpuno jasno da ovdje niko ne priča praznu priču. Se ne radi o jednoj fikciji o kojoj niko ne zna šta ona donosi. Donosi dobrobit, kratko rečeno. Donosi opstanak ovdje, ove omladine, da ne ide po bilom svijetu, da se gubi, dakle, da ostane na svojoj zemlji i u svojoj zemlji. Ko su glavni akteri realizacije ove ideje? Rekao sam, lokalne uprave, u kontekstu zakona o lokalnim upravama, ali svakako i nevladin sektor. Naravno, sve to se neće moći ostvariti bez političkog uticaja, odnosno političkog djelovanja. Zbog toga postoje određene političke organizacije koje se, da kažem,
bore na ovaj ili onaj način. Ja evo sad neću da koristim priliku da se promovišem u političkom smislu, želim samo načelno, principijelno da govorim da su važne političke organizacije da otvaraju ovaj proces, da ga u politički sistem inaugurišu, uključe na način kako to ova tema zaslužuje, da bi došlo do realizacije. Ne želim vas više držati na ovu priču, želim političkim govorom pokvariti sve ono što smo čuli od ljudi koji nisu iz politike, koji su manje iz politike, svi smo na neki način u politici, ali su predstavili se sa stručnim referencama i govorili su u tom smislu kvalitetnim stručnim jezikom. I ja još jednom želim naravno čestitati svima vama Dan Sandžaka i poželjeti da mi u nekoj sljedećih godina, ko Bog da, budemo imali ovdje i određene institucije, organizacije koje su plod i rezultat ovog našeg političkog i opšte društvenog napora. Hvala. Obratiti muftija sandžački Hafiz Abdurrahman Efendi Kujević. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Uvaženi prisutni, braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, dobar dan našoj gošći Patriciji Pobrić. Izražavam zadovoljstvo i sreću što se nalazim danas ispred muftijstva sandžačkog ovdje sa vama, da posvjedočim i sa strane aspekta našeg vjerskog učenja da sve ono što donosi dobro ljudima, svim ljudima, muslimanima i nemuslimanima, to naša vjera, islam, podržava i propagira. Mi kao muslimani ovdje, a u užem smislu kao Bošnjaci u Sandžaku, trebamo imati konsenzus, minimum konsenzusa oko ključnih naših interesa. Na tu temu se može puno govoriti koji su to ključni naši interesi, ali ukratko mogu spomenuti najznačajnije. To su naravno naš islamski vjerski identitet, ono sa čime se posebno dičimo i ponosimo, što nas je uzvišeni gospodar počastio da budemo pripadnici vjere islama i sljedbenici posljednjeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam, koji je također potvrdio i vjerovao i priznavao u sve priješnje Allahove poslanike. Dakle, oko vjerskoga učenja i identiteta ne trebamo da imamo nikakvih dilema niti razlika. Zatim, ono što je jako bitno i oko čega se ne smijemo razilaziti i razjedinjavati jeste također nacionalni identitet, koji je također bitan kako bi sačuvao našu posebnost i kako bismo se naravno prepoznavali po svemu onome što nas je naša historija i naše učenje činilo dakle posebnim. Također, jedan od razloga oko kojeg se trebamo ujediniti također jeste i naš domovinski prostor, a naravno to je prostor ovdje Sandžaka, koji je sa takvim ustrojstvom u historijskom i u svakom drugom smislu samo garancija mira, stabilnosti i prosperiteta svih naroda koji žive dakle ovdje. Možemo biti u različitim organizacijama, i političkim, i nevladinim, i naučnim, ili u bilo kojim drugim
nije problem. To su, dakle, sve metode oko kojih se razilazimo kako da dođemo do cilja, ali cilj nam treba biti isti. I svi naši ljudi u bilo kojim partijama političkim da budu, i u nacionalnim, i u BDZ-u, i Bošnjačkoj stranci, i u DPS-u, i u SDP-u, ako se našli tamo, neka postoji neka crta ispod koje ne smiju, dakle, proći. I neka zastupaju ove naše ključne interese kada oni dođu na dnevni red. Tek tada ćemo biti svjestan narod koji će, ako Bog da, inša Allahu ta'ala, samo ići naprijed i napredovati. Sandžak je specifičan po mnogo čemu. Sandžak je međa između 5 država. Ne znam da li postoji takvih regija, nisam upoznat, dakle, u Europi ili u svijetu, koje graniče sa 5 država. Sa Bosnom, Hercegovinom, sa Crnom Gorom, sa Albanijom, sa Kosovom, sa Srbijom. I Sandžak je veliki potencijal ako se bude uspjelo iskoristiti, a nadam se, inša Allahu ta'ala, da će se uspjeti u tom dijelu. I Sandžak je, dakle, dobro i korist za sve narode koji žive ovdje. I svi narodi mogu da pomire svoje interese baš ovdje na tlu Sandžaka. I Srbi, i Crnogorci, prije svega Bošnjaci, onda Albanci, mogu stvarati čvrste svoje države baš onda kada i Sandžak postane jedna čvrsta i stabilna, moderna evropska regija. I zato mi sa svih aspekata podržavamo tu priču koja je vrhunac humanizma i civiliziranosti, jer ona u stvari donosi dobro svima i mi ćemo, ako Bog da, uspjeti da ubijedimo i one koji ne misle tako i ne vide, dezinformisani su do sada, da je ovo opće dobro za sve ljude. I zato je jako bitno da danas ovdje na krajnjoj i najjužnijoj tački Sandžaka govorimo na ovu temu, i naravno gdje prisustvuju i predstavnici drugih naroda, ne samo Bošnjaka. U tom smislu ja želim da vam se zahvalim na odazivu i također da čestitam organizatoru ovaj impozantan skup, jako uspješno organiziran, i naravno uz molbu da svi mi radimo u narednom periodu za dobrobit svih ljudi i kako bi se, inša Allahu ta'ala, svi ovi ciljevi koje smo ovdje spomenuli ostvarili i kako bismo svi uživali u tim blagodatima i u blagostanju koje nam naravno dolaze kada ostvarimo i realiziramo jednu modernu, razvijenu, prekograničnu regiju Sandžak. Neka je Mubarek Olsun, 20. novembar, dan Sandžaka. Zahvaljujemo muftiji Sandžačkom. Dragi prijatelji, prije nego vam se još jednom zahvalim za vaše učešće na ovom skupu, želio bih da vam pročitam jednu pjesmu koju sam čuvao mahsu za ovu priliku, a koju sam poklonio mojem Sandžaku. Pjesma se zove Mojim Sandžakom prostrte serdžade. Mojim Sandžakom prostrte serdžade i čilimi zlatnom žicom tkani, što sandžački neimari grade, ne poruše baktini zemani. Mojim Sandžakom kujundžije kuju, belenzuke niske i đerdane, cijeli Sandžak zlatom da opkuju, da putniku uzdahe izmame. Mojim Sandžakom behari mirišu i čuju se ezani s munara, svi Bošnjaci s njim zajedno dišu, za njeg ginu bez trunke kahara. Mojim Sandžakom pjevaju sazlije i žubore bistri šadrvani, primit ćete u svoje avlije, makar bio i putnik neznani. Mojim Sandžakom vojske prolazile,
slali na njega silnike vladare, al ga sile nisu pokorile, neće Sandžak tuđe gospodare. Mojim Sandžakom svud ljepota zrači, ne dam nikom svoje rodne grude, dok nas tlače mi smo sve jači, nije ropstvo za sandžačke ljude. Mojim Sandžakom prostrte srđade, pa kad dođeš do njegove granice, ti se sazuj pa bos kreni ni sandžačke džade, da mu čisto ne ukaljaš lice. Hvala vam svima što ste se odazvali na ovom skupu i koristim priliku da vas pozovem na ručak koji su obezbijedili naši organizatori u restoranu Centar.